thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule jun ni som panga sang ni som ni panga ania khovel boina jan chin thar lang sar zualte ilo ngai thaliangu Israel le Iran rama thina in tha zar mek Iran in mesela Israel ram aka chiama wangin Galilee rama thi le hliam anom tun mai khan Tel Aviv khopui chimlam bat yam khuami pathum an thia mi za line hliam an turani ni zan khoin Israel Iran te hi mesela dronin an inside tuna Israel ram chimlam khopui tamra pomi pangan thi Iran rama mi som sari le pariat lai an thi towa mi zathum chuang in hliam an turani US le Iran ten Oman rama voina nuclear ral thuam siam chungchang soihona US Iran nuclear tok nei an tumchu indona wangin an thula nizan lai pel nu khan Jerusalem le Tel Aviv khopui chunga kol pheng main mesal ron thlok le mesal ka thak an phe zoi maya mudmu an tu man lo ani bere Israel Defense Force te chuan mong bom bangin an boi zan khuwa Iran nuclear ral thuam siam na hun le an le khapoi mo da khom na an bom Israel chuan Iran tual thei che khol na mun Saran oil depot a bom ala boruakal thei an siak chuan na mun South Pars gas fill a bom bokani Iran point Israel tual thei che khol na Haifa le Indo thlona manchi tual thei siam chuana a bom bok Iran hi ngai nep chi ni lova nu thuri zuam chi la an hek lo thuthlung lei huna lal ne bokani zarate lal kura te huna tanga ram ro pui an nia pai Persia ram an ni lai po khan thu le hlalama te kuthiam lim thil lama te an hausan sa India po hian mugal lal hun lai khan Persia ram atangin fin thiam na chi sang pura chana sa naroe tunlai hian Iran hi ni khata tual thei asiak chhuwa za thi barrel makdadoi thum point pali velania ni khata an tual thei salna man ringot po han chu donila kanlu hai bur mai theani khovel hi aboi tanoi maya Indo pui pathumna chuak mai don niarin Napoleon chho na chan na sa hleya chuak thalo po ni se boina chuak chin ringot po hi amangan thak to sim tho mai Hamas ten Israel Indian lo lai taka mi le sa tam takan ron tha wang khan Israel po mual phawa khovela en thatpol chabera ngai musa thlengin de man hloani India po pahelgam in kana le Kargila alo mual pho to kha Israel chu mani mi le sa chan tina mai ania amual pho ve bok nen ve khang langa ti in Hamas so a han nuai tak taka Gaza khopui te chu ruang khopuya an chu asak aniber Hamas lam hian an rocket nei ang te po Israel lama han thlolut ve thin ma se Iron Dome an baltang lei theilova Israel chuan leilam sipai mang ringot point a ne ati thei hialang tun haya Iran chu a Indian lo lai takin a bom le ta thut maya abara khai chiang viawani an nuclear site a be na hian Iran sipai ho tu lu po an thinwala tuna chun army chief po athar an nei le to ani Iran ero Hamas ang an lo ni hau lo maya India nga nun nem an hek lo India angin meeting a ko tlut lova sipai de thu ani to e po an ti ve hek lo mithin butut lutuk ani na aron langa ngai to na film le fing mang turin ajit daval an nei box zilo nen Israel khopui Tel Aviv a thi children a thlo lut ngal heng maya chu po chu du tok lova tuin hoya changten ballistic missile thlengin avom lut pop maya Israel Air Defense System ten andang ne talo ballistic missile ringot hi za somnga vel avom lut ni in soyani Russia siam hypersonic cruise missile po awakhilai tel lak ani ome Israel hian Air Defense System hi ani thaviawa mase Iran hian a the lut nem simsima Israel lam point an tur na ngal viau Iran lam hian US siam steel aircraft F-35 patni kap thlangin anin soya ame mor thalak po an the darani mase hamara des Indian defense expert te chuan an thlak the dar chu F-35 ani lo thu an soithung Israel lamin an beina hian Iranian scientist pakwa lai an thia an zinga pathum phei chu nuclear lama specialist mithiam chungchuang an ni le zel Iran lama hian mi somruk bor vel an thi to nge Israel hi USA na sabak lo le langbak lovin apui pa reng nin soyani Israel lama po ku jungchang thlia tham chu an thi ve towa hliam po anom nualani Iran hi ain so sana salya Saddam Hussein ang mai kha ani ome Saddam Hussein po khan du le US chuan min be ro se chempui nen chu po kan chu ve chiang em atia an top dan chu kan riat vek kha
Iran po hian ram ro pui le ral thuam nei thaber ber ram te chu han vo ngal zata Israel an pui wat chuan mei ba pa chan tir vek atum hiatlat Iran hian lom na ho deuh an nei ve a chu an lama Pakistan atang ve tlatani Pakistan po hian an thlop zia an soi to a Israel hian Iran abe zan khan kan Prime Minister Modi a aron bengal wat thunga thilom dan aron shilani Israel hian India nena an siam dun ngat barak 8 mangin Iranian drone an kap thla ti te po setel taila Iran lam hian Israel drone zathum somnga vel an kap thlafai vek niin an puang bokani Israel Prime Minister Ronald Benjamin Netanyahu chuan Israel hian Iran nuclear ral thuam wanga chian narap thlak lutuk tor adu lova voi tam ka soito minwei chimi du tu ten minwei chimi na tura manrua an nei hi Israelin arem tingai lovang tuemo tilum tur chia local chuan dingla chema saro chutiang che chu tuna Israelin ati hiani sake bang ni angin kan tho chuak a kanin veng ani atile ta cheu mai atul chen Iran hi be an ni tur thu exa apos bok Israel te hi hoi sinin an intelligence le an sipai thalutu losen wai chimi an ni hial to mai theiani Iran abe na chan bulpui berchu Iran in nuclear ral thuam nei atumna achol san du lo wang ani bera Iran rama shoi tu in thak thlen tir adu wang po ni na langani tunna ya nuclear song bol na lama Iran hian ma son na samai sia US le Iran in biak na pon ra tha achua si lo nen Israel sipai ho tu pakhat chuan Iran hian nuclear ral thuam som panga vel reilo te chunga siam theina khop enriched uranium anei to ni na soibok tina chan dang le chu Iran hian ral thuam keng helpol Hezbollah Houthis Hamas te chu Israel an be na konga sumle pai le ral thuam tenen athlop tlat wang hi ani Israel le Iran hi re tak chu direct tak ni silovin anin doreng to zo kani Iran che dan hi Pakistan mi fir fiak manga India adi boy fo wang deuh hi ani bermaye IAEA chuan radiation leak alom lo thuan soya lo leak palta se boy thlak fu turani IAEA hian radiation leak om lo an thli thlai rengani Iran hian lei hnuaya uranium song bolna ania hriat ani boka mithiam te chuan heng lei hnuai laboratory te hi thuk tak taka anuma wangin fighter jet manga ti chiat har sat anrin thuan soi Israel in US nena bunker buster bom KZ sin khat sang thum chonga rit man adil na chu ala phal saklo ni in report ania he bom hi lei hnuai target be nan bi ka siamani Israel hian Iran lei hnuai laboratory te ati chiat lo vek lo chuan Iran thinrim hian nuclear ral thuam siam amhan mo sau thea asiam zoa Israel be nan amhang du mai om mange ti chu mithiam then khat ngai dan ani kum sang kha zakwa som kwa kum chanhulam sang ni kum tir lama Iran hian nuclear ral thuam siam tumin project amat akal pui chana International Atomic Energy chuan kum sang ni som phata report chip chiar tak ti chuakin project amat noya Iranin nuclear ral thuam asiam le siam lo ero an chiang fakta chuang lo kum sang ni som panga khan China France Germany Russia UK le US te chuan Iran deal an ti mai Joint Comprehensive Plan of Action in remna an ziaka JCPOA in nuclear chungchanga Iran zom tura siam chu Iran chu na poma kum sang ni som priata US chu JCPOA atangin ai nuk doka sang ni som pakwa Iran chuan JCPOA in remna bo che in adu ta ni na kal le ta ni kum sang ni som priata Israel Prime Minister Netanyahu chuan Israel spy 10 Iran nuclear ve bom le khapoi mo da na mun an dap thua soya project amat alom ngei thu po achiang le zulani heta Israel mu chwa chuan Iran hian nuclear ral thum panga siam alo tuma hun sanga test atuma ni ome mani loka IAEA chuan Iran hian nuclear non proliferation treaty abo chiat ngei thu puang bok Iran hian kum sang kha zakwa somruk le pariata NPT hi assign ve ani tundin huna Iran hian uranium zani somthum panga na sataka enrich to KG zali vel akol ni in IAEA chuan a reporta tun hnai thlathum chungin za somnga vel zetin Iran enriched uranium ani za thia pun thu IAEA hian asoitel bokani heian Israel atil hau thong thar mang ti ringila tun hnai khan Israel intelligence te chuan Iran hian nuclear ral thum asiam mek ti an fin fia thu an soyani hein do na hi tang kang tur rei takin mung mek ron puak chuak ta ang hi ani bermaye hetia Israel achetamai hi amak lem lo
Iran hi etlom wat tura da ngot chi po ani lo mai thei Israel be nan kum tam tak chung chu drone cruise missile le ballistic missile a che khol to bokani Middle East da US air defense system that le Patriot depo ti nun anita helai bora US Navy depo Israel chanpui turin anin siam rem mek US Navy in dolong USS Thomas Hatner chu Mediterranean tuipui kho chaklama tir ania helong hian ballistic missile kap theiani destroyer dang pakhat po atu huna man thei turin da ani bok atul chuan US sian Arabian Sea longlian USS Nimitz tuna Indo-Pacific mekle USS George Washington Japan achawasan to tepo Calvinson pui turin atir lu theome Arabian Sea a hian aircraft carrier longlian Calvinson chu omsa he longlian a hian F-35 fighter jet te da ani bokani zona omta chu USC thuk zokin ain rol chodonem ti hian yang Middle East Persian Gulf le a chevela hian US sipai singli borvel anum bokani Iran Supreme Leader chuan asipai tenhena Israel beiturin thupek achua tarup maya hemiom zia chu Israel laka indoan puang ta ti nani indo hi puang ringot po ni semi puin an thlopem chu poimo khopang Israel Iran te hi anram inlen hlayang bokin mishing po anin tam hlei khop mai mishing tamlama chuan Iran hi nuai zaria somsari pasari singthum sangli zanga somruk pasari annia Israel hi nuai somkua singli sangthum jathum somria le pasari anni indo ta sila sipai tang mai theile thil siam na hmuna thok thei tur chhor tlak za chu Irana hian nuai zali somkua singa zaria somria le pakwa anuma Israela hian nuai somthum pasari singkua sangriat chani somni le pathumanom sipai tang mai thei thalai hi Irana hian nuai zali som pakhat singruk sang sari zasari le so manuma Israel chuan nuai somthum pakhat singa sangruk za somli le pahni anom kumtin sipai tang tura kumtling zat hi Irana chuan nuai som pali sang khat zali somnga le pali anoma Israel chuan nuai khat singni sangruk zaruk le pasari anom sipai tang lai mek po hi anin thawang reng hleya Iran hian nuai ruk le sing khat lai an neya Israel hian nuai khat le sing sari chau an nei thung Mase reserve pero Israel hian an nga deuh thunga reserve hi Iran hian nuai thum le singa an neya Israel hian nuai li sing ruk le sanga an nei thunga ni defense budget a hetiang khoparam in len hlei le mi pui in tam hlei an ni chung hian defense budget ro Israel atam fal nal thung Israel hian anen thatupol Mossad tan ringot po tluk le dingon ni chuang anda ti shela Air Power indo thlona hanti hian tunlai hi chuan category strang in an thren sang le thlia towa indo pui pani na hun laya bomber le fighter ang chi ba ka hian multi role attack ti te om sang to ani Iran hian aircraft hi zanga somnga le pakhatan neya Israel hian zaruk som pani an nei fighter aircraft hi Iran hian za somriat le parukan neya attack ang chi hi somni pathum Israel hian fighter hi zanhi somni le pakhat attack thei somthum le pakua transport hi Iran hian somriat le paruk Israel hian som pani trainers aircraft hei po hi poimo takani khal zirna ani satliangot lova India hian Russia siam fighter ale fo china tekin nan MiG-21 lo le ta se MiG-21 ang chia khal zirnan big liao lewa siama kha le tela tul china ni jet fighter man hi ato lo theilo chu tiang chi chu Iran hian za pani Israel hian za somnga le panga aerial tanker heng hi thlona lian oil ringot patling hleu zur na tham phur thei an ni hloma Israel pilot ten Iraq nuclear reactor an bom chia don tumpo khan tangkai takin an lo mang to ani aerial tanker hi Iran hian pasari an neya Israel hian som palian nei bok indo helicopter le sipai man chi sim hi Iran hian za som ni pakua Israel in za som li le paruk teng hi sang kha zakwa som panga vela British so mu chuwa kha nia kumza chuang fe nuwa po sipai chakdan te nan ber an lamangani heavy industry neiram ho hi chuan an siam chuak thei deuh vek to thung India siam Arjun teng ho po hi man tlak to tak an nia Israel siam
markipa ho phei chu khovel teng thabik zinga tel pha kani teng hi Iran hian sang kha zakwa som ko le paru kan neya Israel hian sang kha zathum som sari an neya ni armor vehicle seng ho po hi sarkar sang nei ai nang lo furmai machine gun lian le teng kana te po an vua thin motor siam chuak theiram chuan an siam thei deuh vek ram mun chi bai berbera sipai phurkwal vel nana man ani tlang pui armor vehicle si Iran hian singruk sanga jasari somruk le panga an neya Israel hian singli sang thum zali le pasari an neya ni self propelled artillery heng po hi keini mizopa chuan huila teng kan ti vekang teng chi khat lai pui lian patling lam thum don lai te an vua pirvu maya ral saina na tangkai takani heng hi Iran hian zanga somriat Israel zaruk somnga to artillery heng hi chu mishing nu kal ngai chi lai pui lian ania sipai soma tanga somni velen anen kol chin Iran in sang ni somnga nein Israel in zathuman nei thung mobile rocket projector rocket ka chuana do titaila sarkar sang nei ainang lo lea indo puilaya Russia sipai ten Berlin khopui beina na an manang chi kha khatu sa ania tuyum tel kho mang hi motor lianin aphur bor tup maya lawom takani Iran hian jasari somsari panga nein Israel hian za somnga le panga an neyani Naval Power indo long hi Israel le Iran te hian manipu tok chuan an nei thathakat khop mai masen do pui panhi na hun laya lar tak betil ship destroyer aircraft carrier cruiser angchi kha chu an nei lo ve vea frigates le tunlai indo long chuak thar covid an tiang chi le tui hnoi long ero an nei thanangiang mai tin long hi apoimo maya ti tak zeta an indo ani nga chuan long chol mun in bom chiat siak te sumdong mungra phur long lian in bom pil saka sumle paya in tlak chiat tirte an tum do nani sipai man long shim hi Iran hian za pakhat Israel in somruk pasari aircraft carrier an nei lo vevea submarine Iran in som pakua Israel in panga frigate Iran in pasari Israel in an nei lo corvette Iran in pathum Israel in pasari patrol vessel Iran in somni pakhat Israel in somni le panga an neyani logistics in dawalo chuwa sipai tan mun poi modek mai chu airport seaport motor le rail kong te hi an nia heng hi ti chiat sak an ni to chuan chet le ngai na om lo khang nirukin do tia kan soi tak fo po kha arab tang rual ho thona tum hun zong thok le khata Israel pilot ten an chu chiat sak thei wangani jet fighter wal chu tamyang ma se atum hun ber a chiat si chuan chu ti der chu ani mai airport Iran in zathum som pakua Israel in somli le panni an nei thung merchant marine heng hi indo lai lo puwa sum le pai lo thok chuak tur sum dong long an nia heng mung ro phur long te hi indan cha sak an tum na samai do na ni heng ho hi Iran in zakwa somli le panni nein Israel in somli le panga an nei bokani han soi zaw le dewila China le USA hi kan khai khin fo thina China house sakna chu sum don na ni until siam khovel hun sanga thon dar na an man chu longani USA nen hian lo window ta sila US in atum masak ber tur chu Pacific le Atlantic ti pui vela China sum dong long lian ve ton sup mai dan cha vek hi ani don ani bungra phur tu ber long an che thelo chuan China chuan sum le pai har san na an ma chon thuai mai don ani indo pui panhi na tir lama khan Japan an che thei le maya ma se tui pui lama an supply kong zong US in athunun nu kha chuan ti ngai na va kom lo USA khu chu hetiang hi an ni mi alo an ram chunga khuan mamo zong deuh tho an nei thei tlat maya sum nei lo ma se thir cho oil po hi Alaska oil reserve khu kum som chung an ring thei hi alang oil production Iran chu khovela oil nga alama pakwa na ni phak ngat an nia Israel nen chon in thlau tak an ni an ni tin oil siak chu hi an mang seng lo na samai tuna hian petrol liter khathi cheng som ni le pariat man vel ani mai thei ni tin oil thar chu hi Iran hian barrel noi som thum pali le singa Israel barrel za som li le panga oil consumption ni tin oil man ral hi Iran hian barrel noi som pakwa sing thum le sanga Israelin noi ni sing thum le sanga ani thungani
oil reserve po hian Iran chu chung nung takan ni Iran hian oil reserve hi barrel sing ni le sang khat chuang an nia Israel hian noi som pahni le sing sari an nei thunga ni Iran ram zaw zong hi square kilometer noi som paruk sing ni sang ruk zan hi som nga le parian ni in Israel hi square kilometer sing ni sang khat zakwa som thum le pasari an ni ramri ven ngai zat Iran le Israel te hi ramin thenoman ni lova Israel hian thona mangin babom don ta sela Jordan Iraq ram te thlo khu mangaya Iran po hian aron be don ani chuan heng ram pahni te hi anron kalkan ngai ve tho heng awang hian missile le drone te chu an lek lam na sal he tura ngai ania heng missile le drone siam chu ko nga hi chuan ngai tu amlo ve ve takan ni Iran hi tun lai drone siam chuak tu ram lian tling pha kan nia missile po hian Russia siam tel lo po che thei le tura ngai an ni boka ma se missile le drone ka thla ko nga ngat chuan Israel aya advancing ramah anom lo thungani lo window tak tak ta sela heng ral thuam te hi an lek lam na sat turania leilama teng manga in nuai lo tul ta sela ramri ven ngai hi Iran hian kilometer sanga zaria som kwa pali nein Israel hian sang kha som ruk le pariat an nei thungani hetia Israel le Iran boruak so san tharvele hian Iranian President Thar Masoud Pezeshkian muturin Russian Defense Minister Louis Tuna Security Chief Sergei Shoigu in Tehran thloklut ngalin August ninga sangni somni le pali khan Iran President nen anin mutangeya engthu nge an khel berang Putin le Netanyahu te chu in bichengai lem lowan nia US President in Israel chu ven him tlat an ni tur thu ba ka Indo long chen khat Mediterranean le Gulf lama atir lut nia siatania diktak chuan hei hi thil tu lo to pani Middle East bo ruak tilum zual tu mayan ni ashim shima ngam le ngam chu in malbe sela athabera diktak chuan Israel hian a chu sek zok ni in a siat le ngala Iran nuclear reactor bom chia sakmol mai hi Netanyahu lungkham ber ani mel tho thawani US le Russia khoi nge ral thuam ni thazo kangle kan hun masalama khan America le Russia ral thuam hlawm khai khin na then khat kan ron tar lang to in Russia ral thuam hlawm le an nei that then khat te kan ron tar lang to a tun huna chuan khowela vokla len mek United States of America ral thuam hlawm then khat khovel le Russia China ten an hlau em then khat te kan ron tar lang le don ani kan sia tangin America hi khovel buaina lian thamdewa chuan ain rol ve zel maya heiwang hian America ral thuam te reng hi combat approved kan tiang chi ral thuam man tlak an ni zia te an ron tilang chho zel mai chu ani hi Gulf War F-16 le F-15 ten an thina an lan tir to a Russia ku chuak jet fighter te an kap thacham chi mai ani kha chu tiangin A-10 Thunderbolt le Apache ten Afghanistan wara rin tlak an ni ziaron polangin khovel pian tirata khovelin jet fighter anei that ber Raptor le khovel thlona siam to zinga sum sian ral tamna ber F-35 te rap thlak zia hrechiang tu te chu ISIS helpol te an nia hetiang ania wang hian America ral thuam te hi en chin le chuang an ngai to lowani tun lai khovela America nge Russia hi ral thuama chung nung zo kang ti zo na hi om fowa wangin tun huna hian America ral thuam hlawm then khat le alok zual deute thapui thoa Indo na a thlen thuta a man hre lo tur United States ral thuam lok le a ko top tak zet chawa an man tur United States ral thuam then khat te chu han bi chiang le don taila kan hun masalama Russia ral thuam then khat kan ron clear kwal to a he thu ingai thlak zo a hi chuan America nge ral thuam nei thazo kang Russia ti chan na chu iril ruwa chiang taka alolan thei nge be sei teang United States of America ballistic missile United States of America hian a hmel ma Russia le China anglo takin intercontinental ballistic missile te hi land base kan ti khomwala tanga ka chuang chi ni lo tui hnuai longa tanga ka chua chi in aron kalpui ve thung tlat maya US hian aduani ngat chuan a hmel maram te chu a tui hnuai longa tang hian asai pop mai don tinani hetianga America ICBM zinga hlawm berpol submarine launch ICBM zinga chuan
America chuan tolol big Trident 2 D5 kan ti te hi an ni ome Trident 2 D5 missile te nei tur hian million somli le pathum point panga z sengralin America ral thuam siam thiam hming thang Lockheed Martin lamin ron buai puin America ral thuam zinga hlom bernia an chal hial chu an ron siam chuak tarup mai ani United States hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan a missile hlom zual te chu US Navy Indo longa alo wa fel dai to maya hei hian entir thatak nein America hian amel marama piang chu tuipui thuk taka tanga nai chilin adu du chu arum thain avau cher mai zela hei hi vau pung mai anilo ti lan tir tu zinga chuan nuclear warhead kiloton zali somsari le panga zet keng thein chu Hiroshima a atom bomb let somli le panga zeta chakjok tura chut ani hem mai ni hetiang ani chuan Trident 2 D5 pakhat ngot hian North Korea ram khi ti cheturin voi khat lek ka amamo don tina ani theibok hetiang ani awang hian Donald Trump North Korea alo vau kha thil ni thei tak chu ani ve reng ani tin he Trident 2 D5 ballistic missile hian warhead som le pali zet mai ani thei hem maya heng a bom te hian a than pa thevin target an la be thei cheu mai boka warhead ani tam em awang hian he missile hi a hlom le zual em mai bokani America and Russia ICBM leilama in khuarte all sam taka a target theilain Trident 2 ero America tui hnuai long chuan tolol Ohio class submarine thom ne manglo te chuan tui pui thuk taka an bibo pui dai thunga hei wang hian America mel ma tan Trident 2 hi khoya nge om khoi atangin nge min ron ka don ti la chu an theder mai si lova hei tak hi Trident 2 D5 ti biom zual tu ber pakhat chu ani bok America man thiam Ohio class te chuan missile toro jet mai hi tui hnuai thuk taka ni som kwa vel jet mai aria bo pui mak theya khoya nge he Ohio class D5 missile keng tu hi aom ti chu Russia le China tan po riat sen an ni lovani tui chunga an ron chua ve zeu poin tui hnuai long khal tu te reson lak chung vel bak tui pui chunga anom du der mai si lova Ohio class te chuan atulani ngat chuan D5 te chu an ron tong pong ka chu mianga chu missile lo thlok chuak chu Raptor le United States AWACS rual ten lo kai shwai dai in mel ma mun puilam be turin an la kai shwai dai theibok bon takani bon tak America hian Trident 2 ba ka hian LGM 30 minute men kan ti relate somni le pathum jata chaka thlok theile global positioning manga kai shwai chi te UGM 109 tomahawk le radar homing system manga target lampana kai shwai UGM 84 harpoon te po hi thapui thowa indo athlen huna chuan tar moyatan ada mai arinom lowani tundin huna United States hian Trident 2 D5 te hi man ngal mai thei tur missile za chuang fe nein chu missile te nen chuan Ohio class te chuan tuipuya ro an rail mek chu ani hi Raptor the air conqueror United States of America chunun big zia tilang tu ber pakhat chu United States Air Force so thulkhung big F-22 Raptor te hi an niome America hi khovel steel technology aro rail tu le khovel obet tu an ni meka steel technology a kheri chuan Russia le China tan LG an ni lo zia le chouchi an ni lo zia chu F-22 Raptor F-35 le B-2 Spirit bomber te hian an nem het chiang le heng steel jet te le bomber B-2 Spirit te hi America hian a hre chianga khovel ram dang Russia le China ti chunga an le na chan ber po an ni mek bokani F-22 Raptor te hi an bon rem hle maya China J-20 le Russia Su-57 te malam chawa tanga radar amu harsa an ni lain F-22 ero fully steel ni in khoi angular tang point mu harsa mai ni tin F-22 te hi radar thil mu na radar cross section RCS a hian an hiam rem hle maya India chuan vor Su-30 MKI rual te hi radar tennis ball tiat loya liana an lan lo lain F-22 te ero thawang tiat lekin an lang dai maya F-22 hi radar mu an har sadan tur chu a riat thiam theome Raptor rin tlak ani zia chu Syrian war lai khan Pentagon chuan ron puangin F-22 hian Syrian war lai khan Russia Syria le Iran jet fighter voi zanga somria le pasari jet mai ni thum lek chungin alo detect man hem maya
Russia le Syrian air defense mun pui te chu alo pal tlang nual ni in Pentagon chuan an ron soi ani kha he thil ataka ni zia tilang turin Syrian air defense te chuan Raptor thom hi lo ria in radarin amu thei si lova air defense missile te chu Syrian force te khan an ka bridge chiam mai ani kha Miram airspace le defense area a buaina nei mi lova thlok lut mi thei tura duan an nia wangin Raptor te hian radar le ral thuam dang laka inven na tur man ruwa an nei changkang le mai hi soi mai chi anilo mel marama ba thlo luwa radar von vu chu thil ti chi anilo wangin mel ma radar zun jam lo chui char tur radar warning receiver ALR 94 antenna kan ti hi Raptor taksa mun somthum zata phum ruk ni in chu chuan mel ma radar zung jam local chu kilometer zanga da ya hla mi po awang mu thei dai maya air defense emo jet fighter emo in radar an pek zun jam atang chuan Raptor hian a radar on ve mielovin a radar warning receiver mangin alo mudai thei ni in soyania hetiani chuan Russia chuan tolol S410 F22 an hu ma havin Raptor chuan a detect felder don tinani hetiang ania wang hian America missile changkang bera thuam an ni bok Khovela F22 Raptor aya jet fighter than tur omlo ti hi pomphot mai te khai United States strategic bomber walte hun masarama khan Russia bomber toro then khat jinga Topoliv Tu-160 chungchang kan ron tar lang nual to ani kha tuntuma chuan America bomber nei te i hanen kol vele thung don teang strategic bomber te hi anen kol hau takin anvoi khat thlo chu aman po ato hem hle maya hei wang hian ram tam tak chuan an nei thelo reng ani chuti anga thlona buai man to ani chung chuan America chuan ram chung nung big an ni zealand tirnan bomber engi mozat akol meka America du lo zonga khosa te ngai saknan America hian an mang mi mai chu ani himo America hian tundin huna bomber hlawm pui akol nual maya chung zinga chuan B2 Spirit steel bomber te B1 B Lancer le B52 te hi an ni thu maya heng America bomber te hi United States ti hlawm tu an ni me kani United States hian ral thuam khovela chungnung le ral thuam nei thaber an ni zealand tirnan steel bomber hlawm pui mai anei run maya hey United States bomber B2 Spirit kan ti te hi radar man thelo tura thiamna changkang hmanga duan bik ni in Kosovo boina khan America hian alo mangdai to mai ani kha B2 te hian Kosovo wara khan US mi thiam ten target an thlan chua zinga za somthum le pathum chu hun relo te chungin an han phindar man hem maya B2 te hian Yugoslavia hi America atangin le langin an han beite reng ania B2 Spirit thlo thui thei zia chu ichu thiam mai ome tin B2 te hian he Kosovo war lai hian GPS satellite guided bomb chu an lo mangdai to mai ni in soi aum hial ani kha hengba ka hian America hian B2 Spirit te hi Afghanistan wara Operation Enduring Freedom ate tangkai takin alo mang to bok Pakistan rama Osama bin Laden omna US wisa thiam ten an chui chuan hu khan he B2 Spirit steel bomber hi Osama bin Laden tomna in phindar tir tura ruwa manna siam ni ma se poisoi lo nu nau ten an tor an lawa wangin he program hi cancel le nu no ani bok ani kha he ruam han na hian America ina B2 Spirit steel bomber te melma airspace a thlok lu tura arin tok zia atilang chiang hle ni in angai theiani America hian B2 Spirit mai ba ka ral thu man thiam bik B52 te chu atu thuna manatan alkol khiau zuya he bomber toro zia hi soinon kher angai om love B52 te hi America hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan alo mang tran dai to maya an lianin an chak le maya an thla hlai zong ringot po hi metar somnga le paru khol tlang ani hem maya he Boeing kut chuak hian engine prat le huitni kut chuak TF-33 pariat ngot mangin ral thuam pound sing sari jet apai theibok he tiang taka chak ania wang hian B52 pakhat chau po hi ram then khatan chuan hne theilo ani an lo ti hial thin ani he America bomber chuan tulol zinga B52 hi athlok sang thei maya thlona pa ngai ho hi fit sang tum vela sanga an thlola in America bomber hi chu fit sanga vel daya sanga po boimap lovin
ral bein hun amang thei bokani mi thiam bik ten B-52 te hi mun la jok le tuipui ral dai mi po bom thei tura duan ania wangin an thlok thui thei boka a tui pai lai cho ring hian kilometer sing khat jali somriat lai a thlok thei hem maya a tui thun bel phei chuan he American bomber thlo thui thei zong hi rap thlak tham an hial zo ko me kan thriat ve mai tur chu B-52 ming put chan hi kum sang kha zakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B-52 an ti hian he bomber noise con hi a nema wangin he bomber hi B-52 ti ming phua anita ni America hian B-52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk le pali te hi H series anti big te chu tun thleng hian America hian alamanga heng America in han mek te hi nasataka ti changtlun ani ba ka nasazo ka ti changtlun chho tum mek zel ani bokani tuna B-52 in amhan mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam olai lo tak ania tun thleng hian America hian he bomber engine tur he du thu sam ala mulova America mi thiam te chuan B-52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to bokani B-52 hian Northrop Grumman kut chuak ANAPQ 166 mechanically scan radar amang meka he radar mang hian B-52 pahnih lek hian darkar ni lek chungin tuipui chung zol mel noi khat le singli bial chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rap thlak takani hei hi America chuan du tok lovin B-52 radar te chu Raytheon ho kut chuak APG-79 APG-82 mangin thlak alatum hem mai boka B-52 bondan tur chu soi thiam har satak ani to donani B-52 hian melma te chui chua zungzung na tur electro optical viewing sensor pahnih anei ba ka melma te missile le jet 10 hit an pek chua tanga melma ral thuam chui chuak zar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei chu boka target thel hau lo a abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka hun la jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le chu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani boka ni sniper advanced targeting pot hian mun la taka melma thil chu engtiang chiange ani ti te engang ral thuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka melma ral thuam omna la jong te chu awa se chat thei do na ni kumsang kha zakwa somkwa le paruk September ni Iraqi war lai khan B-52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu abe chiam maya Baghdad chu athim mup mai ani kha he Iraq in dawa hian B-52 hian chol hau lovin melma bein van sanga darkar somthum le pali te mek mai athlok kwala ral beya thlok reiber ani hial ni in an soi zui ta bokani kha hetiang taka American experience weapon hi in do lama chon lo unproven China ral thuam laka achung nung hle nge yang le Cold War laya Soviet mitimim tu berkha tun thlengin America chung nung big ni tir tu alani fana he American chian hi America hian kumsom li chuang te mek mai alo mang to ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Stratofortress te hi nasataka ti changtlun chho zel an nia wangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in khovel ral thuam service reiber an hial thei don ni in alangani United States Navy khovel ram zongjong ten indo long lian jet fighter phur thei aircraft carrier kan ti zongjong zat ve ayatam hi United States Navy te ta ania US ro pui big zia chu ichu thiam mai ome ral thuam khovela US alpha ve nia kan ngai China le Russia ten aircraft carrier pakhat chu an nei thei lain America chuan aircraft carrier som pakhat loi anei mek thunga hetiang ania wang hian America chuan tuipuya ro arel ti la aswal lowang America hian ain do long te hi amang thiam maya turam po ko mo bol zonga khosa anom chuan tuipuya indo long rual te atangin tomahawk le missile dang mangin achunghek zel mai chu ani hi America hian khovela thil ti theiber ni turin indo long lian te hi an poimu ani ti hi a chiangin amu chiang hlea chu tiang ania wang chuan khovel ram dang te tan US Navy te hi tuipuya kher chuan chauchi an nilowa
South China Sea ani emo Black Sea emo po ni se United States Navy te chuan an du chu an ti mi maya khovel ram dang te tan lo ui pui tui lian thlir ngot mai lo chu ti thei dang au meu lo ani heng America aircraft carrier te hi tun lai khovela jet fighter hlom ber jing ami F-35 le Super Hornet manga thuam anlani hem mai boka tuipuya kher chuan turam ma hian America thachan ve po anlail phak lo tila aswalom love oleti khan America ral thuam torot zual le anchung nun bik na te kanan chui kwalta a Russia ral thuam le anchung nun bik na te kan ron tar lang to boka uluk takin han ngai thala Russia nge United States of America hi ral thuam nei thazok niang ti chu comment section lama iron soi ve don nia